يا رمضان يا رمضان جئنا إليك بالغفران يا رمضان يا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asukuru ketandegangka lawar sisara jangan na Allah subhanahu wa ta'ala makutokaro salawat lawar ya lamilabina nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yatiwi ingi rufatawe pole rifattanne akafirekangi na lawar itajanne apasiwan. Alhamdulillah rilalanna ye utwe ya miloi riala sebagai ada falisa waktu yang atur itu junai cinta segitiga. Tegana nari masuk cinta segitiga. Tania makada engka tau ifoji ya atau ifoji engka tau nafoji. Tania engka cinta segitiga yang miloi ribahas. Yang itu yang pertama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Engka mapoji lawari fong Allah Subhanahu wa taala. Nasabah purifahaman itu kafa makada. Na iya fong Allah taala fuang ya pancaji ki. Fuang ya mereki fapidalle. Mereki atutungan lino. Sehingga angka ki mulai lolongan ngisinin nai. Fape nyaman na latu makuku. Magi na farallu ki mapulifoji lawari fong Allah taala. Nasabah iya fong Allah taala na pancaji nga ki watakale suku. Fole risinin nai. Makhluk-makhluk angkai furena pancari. Idi bawa suku. Nah ini riasangnya akal. Nah ini riasangnya hawa nafsu. Dibandingkan si bawa makhluk-makhluk ciptaannya ya lainnya. Pada-padanya olokolo ya olokolo pancari fangala ta'ala nafsu bawang. Dan karena ia nama biasa rin kelinga makada iro idi rufatawe saya ancajingan ne fangala ta'ala ya suku. Napa ni nakancajinya ti fong ta'ala watak kali suku. Kemudian fong ta'ala nabatas itoi watak kalewe. Nabatas itoi lan roalewe. Itu pun nabatasi demi untuk asandangan nama to idi rufatawe. Tegan na nabuktina. Malah ni perumpamaan tanre na rufatawe. Fura nafatan tu fong ta'ala maka da tanre na iya sikwe metere. Jadi narek konaratte ni yaro. Dek na tunule pakka tanrewe narekomelo pale pakka cukup pakka lo benre mani bawang. Kemudian nafancajinya ki mata iya rumah tak terbatas. Iya rumah tae aga miwad dingita anu dee na lindrung. Iya anu malindrunge marejing mirita. Nabatasi mana fong latala yaro. Nasabak magan umpamana kira-kira narekodek nabatasi pak kita tembus pandang. Mandre ni umpamana ini bali bola tak jambang ini kagak. Dia kagak nyaman susah bawang. Kemudian yang ketiga, nafancajinya kiduk cili. Ifaki maren kalinga. Aga bawa yang kalinga anu macawe ini bawang. Dia na yulle min kalinga anu mabelai. Maga ni kira-kira cobanna duk cilita. Wadin yang kalinga manang. Unle kapan da yulle matin roy. Nasabak nare pucak karudo ni kampau lain ni. Engkau umpamana musi mapuni musi yang kalinga mana. Neka fong latala nabatasi dukcili nabatasi faring kalinga gangkan na yato miro yang kalinga macawe. Baik ini kira-kira cara narik kumelo ki mapuji-puji lawari fong latala. Yang pertama yang nari itu angka ki sukuru. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Narik kumu sukuru ki pak bireku tekdek ku tambah aku. Narik kumu kafireki masakaran isang ipacalaku temaka rajana temaka saruna. Jadi ang harus kayak sukuru ki faberena fong ta'ala ya gi runtu cek dek ganda to mega sapu to ada na tomato. Jadi yang pertama dari kumelo ki mapuji-puji lawari fong ta'ala angka ki sukuru ki sinin na anu nawereki. Kemudian angka to ki pegoi sinin na anu naparintangi dan niat niniri siaga egahan napisangkan. Jadi narik bisuro ki mapakwe pegoi. Ya caki mapake aja tapi pegoi. Ya na tuma biasa mega to masolang.
isuroy matu dek navegau i ya canggih navegau i. Kemudian yang selanjutnya dari komelo ki mapuji-puji lori fong ta'ala ya nari itu engka ki si mata dampe rampe masikri si mata dampe rampe ki lori fong ta'ala sabab maka itu kaidah ala bisikrillah tatmainnal qulub. Pada isa inare ko angka ki mak dampe rampe lori fong ta'ala nafa tenang ya hati. Jadi nare ko angka ki masikri umpamana mak dampe rampe lori fong ta'ala nasi bawai kehusyuan rilalan ati ta ifamat to rilalan ati ta madam perang pelori fong ta'ala insyaallah matenang ifa penat dini matenang ya ati na sabab fa burana metto yero ati diga galay sangat dinay adam perang pelori fong ta'ala. Mulai kapan kemakutana aki vega kira-kira wedding madam perang pelori fong ta'ala tegi ki mundur nama matanga ki mamotor tupu-tupungan nih subhanallah rata nilalangnya alhamdulillah tikungan nih pale la ilaha illallah turungan ya Allahu akbar sikir ki mataru madam perampe lori fong ta'ala na iya apalan nale sumanam matoi lori idi tandra apo difoji tak lori fong Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ya nari itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Magi na faralu ki mapuji-puji lori nabita yero nabitta saga egana sifatna wadir ya lamana yero nabitta maraja apa katuna ale nama to jai i wajunna nareko kafe ale nama to jai wajunna tulinala mariawai mabia sering kali ngadan tomato tak makada dek gaga cau i wai tulinala onro mariawai gangkana ia perluang akita ni gare akita we narek ko matimpa ki bumi maga yawane ro waya tulina finre ta dia sinule timpa yu apa kaya si dinamo on ro maparlu nari asang ni way akka cuye ki lauri waya tawadu tulina na on ro maria way gangkan nari ki gunang ni lauri sinin na rufa tawe. Kemudian sifat na nabita matan resiri kadang kanabita kewatu nari Mekkah nairingi angin rokna jubana kangkana mumpo ibitina riwatun na mumpo bitina macalla arufan na nabitta teri nataro siri jadi nabitta burane bitina bawa colong temakai sirina sisapi nabitta burane bitina bawa colong temakai sirina bilangi fisisan nabitta burane bitina bawa colong temakai sirina. Jadi itu sifat yang kedua yang dari tumatan resiri. Yang ketiga sifatnya nabi tak iwat dingin ya ciri yang hari itu asak barakan. Iya nabi tak luar biasa asak barakan. Waktu nah hijrah nabi tak jok kayak kita if. Naranwangi ni isambu nasi bawai madecing ni keri waktu na latu aga minarolongan irempo mi bateri waktu na macaram. Desa na isambu nasi bawai madecing ni kei sambu ni nasi bawai lemparan batu gangkan na muka makada makdara ya jena nabita engka to makada makdara wirinna anninna nabita gangkana riwattunna yaro nonno e malaikat Jibril makada Muhammad wakaraku ya bulu ena napo wapia mana laure lebo na yaro tawu nike aga fappe balina nabita narekomelo kale kabulkan fong natala makada wiringi hidayah sinin atau angkeri taif dek minisang dek panafahanya gari asa selagang kan nama pakor kilona jadi luar biasa nabita beneng ero kapang idi mapakor napole ini mafeba ni napole ini riasangnya susah ai dia gak mas sembarang jadi tapi nabita luar biasa asa barakan jadi iya naro farlu ima puji lauri nabita sabab luar biasa perjuangan nabita untuk belai umatna nania untuk belai agama asalangannya. Apa di nari komelo ki mapuji-puji to lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nari kuriasa ni aleta mapuji-puji lauri nabita buat kasihaga ni kira-kira masalawat ki lauri nabita ikiringan ni salawat sabab me besala da to angka to puade makkada mangi dina tulima salawat tu mana deh iya ro salawat
ye barat narik ko to mappali wo yaki kacai narik ko to mappali wo yaki kacai narik ko fanno ni yaro wai fanno ni lisak na wai tak bollo aga lisak na aga tak bollo wai mato betuan ada narik ko masalah ki narik ko fanno ni umpamana yaro salawat tak bollo itege lesu mato yaki aleta. Jadi luar biasa tuh dia na salawat bawat tuh bahkan tanya di bawah umat na suruh masalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Macam pun Allah Ta'ala nanya malaikat masalah walau di nabi tak. Jaga kira-kira di pangkat tak. Tanyaki malaikat, tanyaki wali, tanyaki nabi. Jadi dia gaga. Pero syara na nariku melo ki nariku yasang yalay tak mapuji-puji lauri nabi tak. Ajak lalu narian lufai kiringan ni salawa nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, ya itu cinta kepada orang tua. Ia nama lada mega atau takkalufa. Mega atau takkalufa lauri itu dua perjanjian. Bahkan ia tu tomatota. Bindengnya engkau wedding risompa sangadin ne Allah Ta'ala. Aki tomatota masompa nasaba ia tu tomatota. Famalino na idi rufatawe. Nah kini kami lakukan atau takkalufa. Gangkan na yamegay tadi berita angka mewe magpangadilang tomaton na angka na magpaturungkuan tomaton na bahkan angka muni tomaton na nauzubillahi min dzalik. Bahkan dalam perilalan hadisa na nabita makada al jannatu tahta aqdamil ummahat. Na iya suruga angka yawana pada kajena indota tegay masuk na pada kajena tania makada angka turungannya akor yawana pada kajena tania neketegay pada dari masuk maka denare komelo ki lolongan ni surugana fa Allah Ta'ala angka lalu ki mapili celori tudui pajajata nasaba ridallahi fi ridal walidain na iya riona fa Allah Ta'ala tak gantung ni riona tudui pajajata nan niya bacin fa Allah Ta'ala tergantung tu dari bacin tudui pajajata jadi kuncina nare komelo ki salama angka ki pakalabbi iriasang ni tomatwa. Jadi sebagai kesimpulan makada nareko angka ki mulai boleh ya telu mapuji ri telu sewa yang pertama angka ki mapuji lauri fa Allah Ta'ala nah sebab fa Allah Ta'ala fa mapancaji sinin na alangi lino lololisa. Yang kedua angka ki mapuji lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah sebab nakarana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka ki rifancaji ri lebokna jadi. Kemudian yang ketiga angka ki mapuji lauri to dua pajajata nah sebab to dua pajajata fuam malino na idi rufatawe nareko angkanya mulai makatan niwi ya telui mapoji lauri ya telui insyaallah salama kirilino labi pamatir sermondrina fa Allah Ta'ala unsur maqala wala tansur man qala kita aga bicara aja tahi tani gama bicara innallahi musta'an wa alaihi tiklan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.